Shampiyona y'u Rwanda ni shampiyona ikinwa n'amakipe 16 yose, ariko muri ayo makipe usanga hari amakipe yihariye imyanya y'imbere, akaba ari amakipe yafashe imyanya y'imbere bisa nkaho bidahinduka, harimo nk'iyo twavuga nka APR FC ndetse na Rayon Sport byamajije gufata imyanya ibiri ya mbere, aho usanga imwe ibi ya mbere indi ikaba iya kabiri, ugasanga bibaye bityo mu gihe cy'imyaka myinshi uko bigenda bisimburana. Ariko ni amakuru yashimaje kujya ahagaragara ko muri iyi shampiyona y'u Rwanda hashobora kwiyongeramo amakipe 3 y'ibikomerezwa aturutse mu gihugu cya Sudani. Ngo haye ikaze rero muri aya makuru y'imikino ngiye kukugezaho, mugiye kubana nyita Eme. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kandi ubanze ukande subscribe, 5 kuri 5 tukugezaho update z'ingeri zose, haba mu mikino, entertainment ndetse n'ahandi. Tudatinze rero, ayo makipe yamajije gusaba kuza muri shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere guturuka muri Sudani, tugiye kuyarebera hamwe. Amakipe rero 3 yo muri Sudani ari mu nzira zo kwemererwa gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda mu mwaka wa 2025-2026 harimo Al Ahly Omdurman yibera mu nzozi za APR FC ndetse na Rayon Sport zo gukina mu matsinda nyafurika. Muri Sudani kandi rero nta shampiyona yari yongerwa gukina kuva mu Mata 2023 kubera intambara zibereyeyo, akaba ari byo biri no gutuma aya makipe yaho asaba kuba yaza gukina shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cya mbere, akaba ibaruwa yaramajije kwandikwa. Ibi nibyo rero byatumye aya makipe yaho yakirira imikino nyafurika hanze ko mu gihugu nta mutekano uhagije urimo. Aya makipe rero 3 yo muri iki gihugu, Al Merrek, Al Hilal Omdurman ndetse na Al Ahly SK Wadamani yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa asaba ko yakina mu cyiciro muri shampiyona y'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2025-2026 mu cyiciro cya mbere. Umuyobozi rero ushinzwe ibikorwa mu rwego rugenzura shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, Bigirimana Augustin aheruka kubwira RBA ko bamaze gutegura uko ayo makipe yakwinjizwa muri shampiyona ndetse n'ingengabihe ivuguruye yamaze gukorwa nubwo itarajya hanze, ikaba isigaye kwemezwa gusa byonyine gushyirwaho umukono, yarangiza ikajya hanze aya makipe akemererwa gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ese aya makipe n'undi ko yari asanzwe ari amakipe akomeye, ese ikipe ya APR yazongera kubona umwanya wa mbere, ese ikipe ya Rayon Sport yazongera kubona umwanya wa kabiri? Ibi ni ibintu byateye impungenge abantu benshi, ariko benshi bakemeza yuko ibi ngibi ari inyungu kuri Rwanda Premier League ko bizatuma itera imbere cyane, amakipe akabasha gukora, shampiyona y'u Rwanda igatera imbere. Reka rero tubabwire ibyo mwamenya kuri aya makipe agiye kwiyongera muri shampiyona y'u Rwanda azakina muri uyu mwaka wa 2025-2026. Turahera ku ikipe ya mbere ya Al Merrek, aho yashinzwe mu mwaka wa 1908, ikaba ari imwe mu makipe akuze cyane ku mugabane hano wa Afurika. Iyi kipe rero ishingwa yitwaga Al Masarama gusa mu mwaka wa 1927, aha niho yaje guhindurirwa izina ihabwa izina ifite kugeza ubu ngubu. Iyi kipe rero ifite ibikombe 19 bya shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya muri Sudani, bagira ibikombe 19 by'igikombe cy'igihugu ndetse ikagira n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye yagiye itwara ku ruhande. Al Merrek rero niyo kipe yonyine yegukanye igikombe cyo ku mugabane, aho ifite African Cup, Winner Cup yo mu 1989 ndetse na Cecafa Eshatu. Ibi byose rero yabitwaye kugeza muri 2020 gusa, kuko nyuma nta kindi gikombe yatwaye, hajemo n'ibyo bibazo by'intambara. Ku ikipe ya kabiri Al Ahly Omdurman, iyi kipe yo muri Sudani nayo ikina mu cyiciro cya mbere, niyo mu gace ka Omdurman yashinzwe tariki 13 Gashyantare mu mwaka wa 1930. Ifite ibikombe 31 bya shampiyona ya Sudani, birimo n'ibiheruka ndetse n'ibindi 10 by'igihugu. Ntabwo kandi iyi kipe yari yatwara igikombe cy'imikino nyafurika, gusa ikunda kugera kure muri iyi mikino ya nyafurika aho baba bahatanira igikombe. Kubera mu mwaka wa 2019 rero nibura igera mu matsinda, igeze mu matsinda ya Cecafa ya CAF Champions League nako, ndetse no mu mwaka ushize aho yagarukiye muri kimwe cya kane. Muri Cecafa kandi Kagame Cup ntabwo yitwaye neza cyane, dore ko ikintu cyakoze ari kugera ku mukino wa nyuma, nabyo bikaba byarabaye
muri uyu mwaka aho yatsinzwe na Singida Black Stars nyuma y'uko yari imaze gusezera APR yo mu Rwanda muri kimwe cya kabiri. Al Ahly Omdurman rero ihangana cyane na Al Merrikh aho imwe ifata indi nka mukeba nk'uko zino zo mu Rwanda APR na Rayon zimeze. Reka mwibutse gukanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro tuzajya ucikwa n'amakuru tukugezaho. Ikipe ya gatatu rero nayo iri itegereje kwakirwa muri shampiyona y'u Rwanda bayita Al Ahly SQ Wad Madan. Iyi Al Ahly rero yashinzwe mu mwaka w'1928 ariko ntabwo ifite ibigwi bihambaye cyane muri Sudani. Igikombe yakoze ni ukuba yarabaye ya kabiri muri shampiyona yo mu mwaka w'1969 ndetse no mu mwaka w'1982 ndetse ikaba yaranegukanye igikombe cy'igihugu. Aya makipe rero tubabwiye ni amakipe yitezweho kwakirwa muri shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka wa 2025-2026, akaba kuyinjiza muri shampiyona y'u Rwanda byaramajije gutegurwa, akaba hasigaye gusinya ibaruwa yo kubyemeza gusa ubundi aya makipe akemererwa gukina. Reka nkushimire we twabanye, yari Aimé Blaise. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ntugende udakanze subscribe. Update zacu nizihoraho, ni buri munota ni buri saha, kanda subscribe utazajya ucikwa. Ndagushimira we twabanye, ciao ciao.